veliku čast i zadovoljstvo da najavim druga Ernesta Badjevića, predsjednika Povedeništva opštinske organizacije Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, te nosilaca Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine za opštinu Prijedor. Uvaženi gosti, poštovani sugrađani, drugarice i drugovi. Evo, imam prijatnu dužnost, kako je to uobičajeno, da vas pozdravim u ime opštinske organizacije Socijaldemokratske partije Prijedor. Nadam se da ćete sa ovoga predizbornog skupa ponijeti utiske koji će vas dodatno motivisati da u narednih 20 dana, koliko nam je ostalo do izbora, zasučemo rukave, zbijemo naše redove i ostvarimo naše planirane rezultate. A to je 5 odborničkih mandata u Skupštini opštine Prijedor. Sa ponosom moram istaknuti da naša lista u cijelosti odražava biće ovih naših prijedorskih i bosansko-hercegovačkih prostora. Na listi se nalaze imena kandidata iz reda svih naroda i, kako ja to volim reći, narodnosti koji žive na ovim prostorima. Veliki broj mladih i visoko obrazovanih, ali i kandidata iz reda radničke populacije. Smatrali smo da je spoj iskustva, mladosti i znanja ključ našeg uspjeha koji želimo postići. Dragi prijatelji, svi mi ovdje zbog nacionalista i šovinista, neznalica, neradnika i muljatora izgubili smo 20 godina života. To je najmanje trećina nečijeg života. U proteklih 20 godina izgubili smo radna mjesta i obezvrijedili rad. Otjerali mlade u svijet. Javašluk, kriminal, korupcija, nepotizam, privredna i ekonomska kriza, uništena industrija, zatvorena radna mjesta, kontejneri za smeće kao mjesta društvene ishrane je stvarnost koja vlada oko nas. Preduzeća koja su gradile generacije radnika, naših očeva i majki, više ne postoje. I da bude još gore, uz to nas još uvjeravaju da sve to nije bilo naše. Nego, još da bude gore, pretvaraju nas u robove koji će godinama plaćati njihove dugove i vraćati njihove dugove i plaćati njihove račune. Mnogi od vas vjerovatno će se sad zapitati zašto ne govori o lokalnim problemima, kakve to veze ima sa ovim lokalnim izborima što sam rekao. Morate biti svjesni da ovi izbori za Socijaldemokratsku partiju nikada nisu bili važni. Zašto SDP na ovim izborima mora osvojiti najveći broj mogućih mandata i najveći broj glasova? Zato što birači svojim glasom na ovim izborima moraju pokazati da podržavaju promjene, smjere neradnika i nesposobnjakovića koji koče i vuku ovu zemlju nazad. Onda će se i lokalni problemi daleko lakše i brže rješavati. Zato vas pozivam da 8. oktobra svečarski obučeni iziđete na ulice, nisam slučajno rekao 8. oktobra, znači da 8. oktobra svečarski obučeni iziđete na ulice, svima koji sretnete kažete: jeste, ja sam i cijela moja porodica, jeste, svi moji prijatelji, komšije i poznanici glasali su za kandidate Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, jer samo oni mogu ujediniti ovu zemlju i ovaj grad, ponuditi više rada i reda, Prijedor i ova zemlja moraju ići naprijed. Mi zaslužujemo bolje. Sa SDP-om idemo naprijed. Živjeli! Do pobjede!